Bah Martle mukhemu bala job lang ban long kum melia ban mi kman nakabanta kipai ba bat Bah HDR lingdo ubala job ningkong house nem se jakandai spa khnai pupra khndiat por tang shuyo jingtem Bah HDR lingdo ula khlad kenden ula pun pau ki Shaïong hingain namar boyo I bo deu brio ubadang klan habau yakundu hakini ki khndiat por nakaliang Bah Martle ula pentem bah kapor boyo jingtem ya ka jingkhlad no Bah HDR ula itu ubadang don happeneng ke jelang jong party HSPDP ha ka shnong jata bat menta ka si ula pha e khobor solam halor ka jingkhlad no Bah HDR lingdo meningkat bangadang dan ka jinyalang jong ka special council jong ka hill state people democratic jong ka chata area angthe po chata janmit ngayo sngew ya daw ko bol HDR daw bolong way niki para politicians boleh coblang ko snam se char fdais pa pra but aku dengan snam ngang job naka PDIC kebaki ong keseng mokeu baru Bah HDR dah ucap na kaca PDP kebaki ong parti useng de ni try ni khtalang hi tang ba nga sabit kum u amali jongka PDIC kat bai Bah HDR dah I lek penyesono yedi bat ka kongres bat aku ni kecing penyeso cing bat ka kongres is yo long kum minister apoka ministry jong Shaïong kadais rajung pun sama yang bakla te to je hakin gisli Bah HDR dulu ularam let ngalaram kam menshwa susu te menshwa le laram dan rei udai wei niki reu yala haka san bertai ngakan mau ba udan kongres bat nga dai udau no sna ka senga just PDP bat ko aban pen kwan ni ka seng UDP haka ta por Shaïong constituency de ni penjang ni ba RL ndo kumu kandidat jong ka UDP ka parti ke banginang sna ka por persyayo ka HDR ndo kam dei namar banga persyayo briu siat andai ka singe penjang tungiyo kandidat ka mang idam lagi jong di policy idam lagi jong di program namar ta regional man bol don haka regional party kat Bah HDR ndo kecil dai ni chan dan rei haka politics ni tingai wa yu wei don nama ulong national minded kat banga pat ngalong regional minded dia ke por banga penjang yo RE lendo na Shaïong konstitusi Bah HDR u ram den dau ram nas tenak pat benong nama wat au ram ni gaya la dia hadin ko se chok biang ando chok biang ngapat ngarem siram di uro kung tiu ganika arja kaprau ram bat ngang ram tang banga ka MDC ngayala biak achok di mentang along MDC tongka mau kunro konstitusi di menin kendit nga sul syong ka lungo ngan namar ba ngayu klan udang bit udang biang bat bola file ya de bunyala ini son badul ada biai tu syakmat nagumtaban pencok yelti kum amale Shaïong nagasan UDP handai ngam tip kene ke penyai pusat jong kena apden jong kene ke yela uyo ban ye kene ke simno jong kena di shaladi melukhat bat kene kala pensa lut ya ni ba ngalangan kentam ni bahi ni basam tengah menong ba do unli sup unli san syagari bala penkra yu batai ba kaying sem lembak ni cing chung kon long cing kerku bahkan menda kon cing ya ndai ni bit ni bel chung kasa bat ni benda apa tengah dan cing kerman berskam ba kene cing khlad no chung u kan menda ya ka cing song shan ya kaying sem namar cing sim yu kolong cing chung konat Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption, with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya.
BJP promises to allocate Rs 10 lakh annual funds to traditional village committees and establish war memorials honoring Pa Togon Sangma, U Tirot Singh and U Kyang Nangba. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khar hajating kashi snap shaki kinthei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.